Punamak Honorable Minister Singh MLA Singh aduga Mediagi Mongpang Punamak Khoi Manipur ki nahan third May dagi hokkiba third May dagi na Manipur hujik oiraiba fibam ayamba kharadi fagatle haidana koi lawba yai adubu jaga macha kharada irangi mami adum tare adu irang maraksida yamna nungaiba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁ ꯌꯥꯝ ꯏꯁꯨ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯄꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤ briefing si pokjabani politician we politician akoi politics tauba politician sing akoi gi pandam si leiriba praja sing leiriba ngamkhri safe and secure thamba ibsna akoi gi priority ni dei development gi kari gi madu part of ne aduga phaidi gi hanan bai akoi gi dangai padaba poti akoi gi praja sing bu aduga akoi gi ngamkhri bu safe and secure oina thamba ibsna priority na Bharatiya Party ki led government si lakpa 2017 dagi act masiki kramai to ne koi Manipur ki praja si safe and secure hoige de kya haidana difference way de koi walk to ruglai boundary fencing ki 398 kilometers ki adagi masjid de leirami ba unchecked pre-movement regime ki masjid de leirami ba border mayam si fazil properly guard torum the bagi aduga demographic imbalance malaiba population growth the maram sa da bada mabam da henkalai ba pon mayam si yam concern oir kan da aduga loina youth sing horak liba generation sing da drug ki sathi ba कोई एपिडेमिक की टाइप टा मकंग संदोरकना लंबी सड़क ड्रग चारगा फोंगना सेनिन कापग थेंग लैबा इम्फाल की बीओसी एरिया सिंजमई की चुरचानपुर की एरिया सम एरिया खर देखोइना यामना ऑफवर्ड ओइन ओरखिबा मयाम अदुदगी वार ऑन ड्रग्स औखिबा border fencing doginaba talakhiba FMR sananaba talakhiba population commission linkanaba talakhiba Manipuri miyam goloina Manipuri civil society mayam konana honarakibani hairiba posak sing adu gi part ni ngasi Manipurna the thoi bilangse war on drugs ki illegal migrants ki biometrics inline permit ki makhada based or kanda biometric or kanda illegal migrants in khantoga deport tona ba honor bi process to rupa sigi mayam sidagi lab ki ba sigi Manipur situation ai koi permanent solution am ka ki yenga ga koi Bharat Sarkar da tangna ga Manipur miyam am dinga sigi sarkar sigi punna lab ki aduna nan arang wata nahanda Honorable Union Home Minister Amani Sinamagi tweet subject to correction 1,648 kilometer in the Indo-Myanmar border si fencing dorani highway lauthokiba loina na Manipur gi khudak dagi 1 kilometer ma hogre I have seen the progress 1 kilometer city hybrid fencing city yamna sophisticated with even magi mathak sida pochai pai ba the detect over til magi fencing ki mathak drone gum pai ba detect over ngam ba du gi mathal gi hybrid 1 kilometer ki test trial ni simari hogre du 20 kilometer ma vulnerable area da yam thuna horaganda other remaining spot vulnerable everything illegal migrants or
arms, illegal arms, traders in the Tauri Portion and Mizoram the Fari play me and Mobility. No Sugumata woman detect on the Sepe, Anamaka the Maduki fencing to give a Ngasi the Phongdokhre legislators, Mayam, other Manipur, Prasagi Mochilaga, Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Union Home Minister Amisaji Modi, Bharat Sarkar के लिए कैबिनेट मिनिस्टर सिंह पार्टी के लिए भी मैं हमें कोई थागत पर फोंदोक्सरी अनिशु बता कोई की सांग्रह पर मफम सिले दा फ्री मूवमेंट रिजीम में इतना संतोष संचिन दा चेक सुतों दबा चेक सुपायु दबा हम सुतों दबा दोम सुमनगी कंट्री अमम निधि हायर का संगनगी बुदा लाइनगी बुदा आयत पर लेकर बुई मंगल ले रंबा sang nali sang sina lapi ba dumba free movement regime du ngasi honorable union home minister Amisaji ki magi official account mana haiba free movement regime si scrap to ngana bagi home minister ki recommend to re aduga MEN amasi thabo ka thu to rani hai ki ba loina na madai da mana palakhi ba point ani khan yamna internal security the threat le ramiba aduga loinana demographic ki threat to sigi word ani siam tum pan bani magi tweet internal security the means sigi free movement regime ma di fencing khada ba sina mar kan da india gi internal security the threat leiba aduga loinana demographic imbalance la ko report magi tweet the mami tabani banbani na hari ba pot si ana group manung yong na deeply ubi na kanda manipur na adu ka awang poki state karana thengari ba wa ba si am ubi ra kanda adu gumba free movement regime script on na bi decision lo bi ra ki ba si idam ka su koi honorable prime minister amadi honorable union home minister Amisaji amadi mari le na ko ekoi सरकार की माइकई देगी अदुगा सरकार पुमिनरी बाकी पार्टी पुनमक अदुगा मणिपुर की प्रजा पुनमक की कोई पर सरकार को ताकत पर फोंदोक्सरी आइटम सिनो भाई अनि सुबह कुंजके हम सुबह मणिपुर की मियाम ना आम लगी पॉपुलेशन कमीशन में लिंगना बा तंगनर का लाभ की बनी अदुगो Center की knowledge जाऊना population commission लिंबिंग हम किधे अदुगो state की हुई बनी कोई state की हुई बा आउन population commission भी कोई लिंक करे अदुगी मथक तंगरंग नहान से ngasi हफ्ता मुख्य मानद में ना finance minister सीतारामन जी ने लाखों की बा भारत की हुई ना high power committee में population commission committee में मधु सेम कांदा मधुरा इंडिया दा लाइव पॉपुलेशन की नॉट पॉपुलेशन की लेरिबा सुनब दो मयाम सी सेक्टर नि हने तो गिर पसिंग से मणिपुर प्रजा सिंह तान की बा अदुगा मणिपुर की सरकार ना हम की प्रोसेस खरक तो कोई मधु की पार्ट अम यावरा बनी ना मधु निदम तसु ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मैडम सीतारामन जी ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर पुनमक मरी लेने पुनमक क्योंकि माइकई दगी मणिपुर सरकार की माइकई दगी लोइनना मणिपुर प्रजा की माइकई दगी थागत पर फोंदोक्सरी ngasi खरा भारत सरकार ना पॉपुलेशन कमीशन की मतंग दा बॉर्डर फेंसिंग की मतंग दा free movement regime की मतंग दा लोबी रही बा स्टेप सिंग से पॉजिटिव होई बा यामना परमानेंट होई न तुंगी मिरोल कया टेक्ट गाइडना ले हों बो याना न बगी दमका लोबी रही बा स्टेप कया से मसे दी क्रेडिट दी कोई लाइव ठीक रबा सिगुम बसी ngang na ba kan na ba na ba लाइव ठीक रबा थवाई ना पंथा पी खबा चिलिनाव सिंग yung kay thadok na laigum sa kom later na awa ba khangi ba displace to gele ba silinaw sing adu masigi
이혹시고 많이 빵하는 부분에 서로 비키바 만이고 프로젝트는 뭐 크레딧니 아코이디 좀나 सरकार मा लेबि अखोइदि सुमदा प्रेसर मामाइ सुमजबा चेंजबनि अदुना मखोइ मयाम ना पौरम्बा मखोइ मयाम कथोकपा मखोइ मयाम होनगिबदुना ngasi yamna positive oibe haiba state कृषि भारत सरकार दि लापनि हाइदना कोइ ngasi gi सरकार ना कोइ लोगजै अदुग लोइना ani subada manipur da hujik oiraiba drugs poppy plantation की समस्या आई ngasi overall review meeting में तवे नहान दगी कोई तुगाई बसुलेते ngasi social media दा मूवी रंगनी उखुलदा चोसानपुर दा कांगपोक्पी दा तमिलनाडु की एरिया तौसेम एरिया लेरम जगह अखोई तुगाई बा लेपते ngasi सु अखोई NCB yauna NAP yauna police officers mayam loina kor kana masak ki yaur kana koi even satellite ki imaging loina khomjalo matung loina kadai da kari crime jaga da copy thari copy hori hai bus loina study dor kana ngasi koi kangpopi ki SP chosanpur ki SP senapati ki SP ukrul ki SP aduga Sangil ki SP loina kor kana moida anadagi tawludi matakta yamna clear oiba ekoi satellite mapping yauna Google's ki yauna identification dor kana geotech dor kana loina moida bigre high river lay river kano singsi popikra how river si ekoi by the end of February thas hongsi manu loina tugai ba loina na bagi ekoi madugi forest department yauna forest ki angu ga yauna punna jointly NCB ne NAP ne state police ne aduga forest ne aduga yam nungai ba mana masimak ukrul gi se koi sam area litan gi area khara da koi villager mayam thoga popi anthatna to bagi video mayam birangani social media da birangani aduna masigi posimasu ekoi sigi detail city hujik yam handare graph kari unarga koi even UAV pairaga koi survey to adu ayam jaga da hana leiramba dagi yamna handanare popi thabase adu lokpagi si hujik lokpa matamni hujik si aduna hujik lokpa horakpa sigaloina na hailma mayam si yan thadna ba haidana ko yam kanna kaino to buni ji phogi manu da last 17 begini namaski detail sidai ji chala loge so maina mayamna irang sina political division kari mayam sigo thwai yo grana tuga don sang raina toina na ba social media da kai da kara thengna ba gi ina sigi wasimasu mayamna panjabni once again ay adum bayamna tum koina sarun surun sing safe and secure le unu bi da prajamiyam na honor pa sarkar na honor ko do mai ti prajamiyam na honor minar ko masidi bharat sarkar na tabi dana hariba choba step ani hum population commission gi high power committee yauna fencing gi amagi FMR gi lawra pasi hanna mohana ko me ami tartigi honorable prime minister Modi ji bu honorable union home minister Amit Shah ji bu finance minister Sitaraman ji bu loina ki defense ki matam gi mating pangbiru Rajnath ji ne sing punamak ko ekoi sarkar gi mai kai de gi miyam gi mo sarka hagat chari hai nei Phongdokhre and a particular organization. It is a demand of the people. It is a demand of the state government. Manipur Prajana talaga lakpa demand ni state government na suhana loina talaga lakpa demand nga tani. But it cannot be done at one time. Part by part. But 2-3 issues has been coming up positively. And that is a good sign.
positive step in the Now, biometric we have already started since 23 January after forming a cabinet subcommittee led by the Honorable Minister Lepao Haukip. He was the chairman, and Mr. Awangbo Nyumei, the Honorable Minister Water Resource, and the Honorable Minister Education, yes, Basanta Singh is a member. We have started collection of biometric, and not only the biometric and also the eye scanning and the formalities has almost come area. But now we have to proceed it. The India government has also extended the time period for taking the biometric of the illegal migrants up to the March 24. You see, Government of India has categorically mentioned that 1,400, that whole stretch from Arunachal to Mizoram is going to be fenced. But I think, from time to time, area to area, adjustment may come after the thorough discussion with the people who are residing at the borders. You see, I'm talking about my state. I can say anything about the Nagaland or I cannot say anything about the Mizoram because I'm trying and I'm doing for my state only. I can talk about the boundaries, about 398 kilometers in the Indo-Myanmar border in Manipur. I cannot talk about the Mizoram area. I cannot talk about the Nagaland area because they are having their own government, their own people. Their perception might be different. But whatever I am talking is for my state. I cannot reveal now. You can see one by one. Why not? People are suffering. Resettlement is our priority, and now those farmers who are not having the advantage of ploughing and harvesting, those who live out, we are going to compensate. Now almost 36 crore has already arrived, already sanctioned, and the money around 3,300 farmers, subject to correction, their amount has been released, I think, to the DC concern. They can enjoy it. Normal assembly is coming here. No, nothing is like that. Everything is okay. Just there are some shortage of water carrier tankers also for security personnel. We have sent it. No, for the state government is very clear. We have already recommended to abrogate those who violate the ground rules. Okay? Thank you. Thank you very much.